Assalamu alaikum. Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан, жакындан көрүп жаткан мекендештер. Саламатсыздарбы? Мал чарба көрүүчүлөр. Бүгүн 16 ноябрь 2024 жыл. Бишкек шаары пригородный мал базарына келдик, туугандар. Кой базарды киргиздик, достор, кирип көрсөңүздөр болот. Моундай бода малга келдик. Азыр катар менен тартып көргөзүп беребиз. Сиздер бизди колдоп, бирден лайк басып, каналга аттуу элек болсоңуздар катталып, оң тарапта подписаться деген кнопкасы бар. Ошону басып кириңиздер. Кайсыл жактан көрүп жатасыздар? Бирден лайк басыңыздар. Ар дайым бизди колдогон бир туугандарга терең ыраазычылыкты билдиребиз. Жаш музоолордон баштап, чоң торпок кунаждарга чейин тартабыз. Анда эмесе кеттик. Рекламалык кызмат. Эгер биздин канал аркылуу сатабыз деп калсаңыздар, 077 388 350 номерлерине байланышып WhatsApp чала берсеңиздер болот, туугандар. Анда кеттик. Туугандар, мондай жаш музоолордон баштап көрөлү. Кимдики байке? Сиздики кандайсыз? Канча баасы? 25. 21. Аркысы эркекпи? Эркек. Канча айлык булар? Bir ayga жакындаган, а? Сода болду байке? Жок. Боло элек, а? Содаңызды берсин. Мынакей. Сода боло элек экен, туугандар. Муну канча бул? 30 сурап атат. Ургач, жана тартканбыз тияктан. Ургач 30 миң сурап атат экен. Жакшы уйдун баласыбы? Канча ай бул? 3 айлык экен, туугандар. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Баазын айтып коюңузчу бир көрүүчүлөргө. 38. Канча ай? Ургачыбы? Ургачы 6 айлык. Жакшы байке. Сода болдубу? 5'ten aşkan yok. 5 ver var. 35. Verdik. 35 миң берди. Бербедиңиз. Olsa vereyim dedik. 36 миң. 36 миң болсо берейин дейт байкем. Жакшы экен бул. Красный Восток, ысык ата дейт. Жакшы. Ha yeter canım. Канчага кетти байке? Айтып коңуз. 24кө ургачы торпок сатылды, туугандар. Буякты көрөлүчү. Канча экен торпоктор? Баасын айтып коңузчу байке. 45тен. 48. Букалар, булар? Бука торпоктор. 48 миңден 45 миңден дейт, туугандар. Мынакей. Муну көрөлүчү. Ассаламу алейкум. Бааларын айтып коңуз бизге. Bazı 38. 38 ургачылар, Бунузучу кичинекей. 30. Рахмат. 38 миң чоңу. Аркасы 30 экен. Туугандар мына. Байкем сода болот. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Өткөн базар келбедиңиз го? Ya yürü. Канчадан болот? Mal kaptanından körekten. Bravo 40. 40. Муну кичинесичи? 25. 40-25 дейт мына. Сода болду азыр? Болот деле. Боло элек, жакшы мына. Канча малар? Жигит. 40 ургачылар, 40 миң мына ургачылар. 40 миң дейт. Маякта да бар экен. Ассаламу алейкум байкеси. Кандайсыз? Канчадан баалары? Балар 48'den sonra atıyoruz. 48 миңден сурап атасыз. Булар эркектерби? Эркек торпоктор экен. Дон кабар деген. 5 баш экен, 5 başı. Молодняк. 2,5 yaştan 4 çeyin. 2,5 aydan 4 çeyin. 2,5 айлыктан 4 айлыкка чейин, Жакшы экен мындай көрүнүштөрү, туугандар. Көрдүңүздөрбү? Каяктыкы бул байке? Чүйдүк, Сода болду? Болуп атат. Канчадан бербедиңиз? Бир көрүүчүлөргө айтыңчы. 40'tan жогорурак сурашты бербедик. 40'tan жогорурак сурашты бербедиңиз, Арт жагынан да көргөзүп берели сиздер үчүн, туугандар. Номер айтасызбы кызыккандарга? Айтасыз, Мына. Ар дайым ушундай торпоктор болобу? Var videoda 6 var. Видеода бар экен 6. Анда номериңизди бир айтыңыз. 0553 0553 94 94 42 42 43. 43 номерлерге байланышсаңыздар, туугандар. Таап берет экен мына. Бука торпоктор экен бардыгы. Каякта болосуз базардан кийин? Карабалtada. Карабалтада экен, Карабалта. Рахмат. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Сиздики канча болот торпоктун баалары? Ургач торпоктор. Баасы 40 миңден. Чоңураак экен, Чоң уйдун балдары экен. Көрдүңүздөрбү? 40 миңден. Сода болду? Канчадан бербедиңиз? 37'den. 37 миңден бербептир байке мына. Жакшы байке, содаңызды берсин. 37 миңден бербептир. Жакшы, Байке канча баасы? 35-45. 35-45.
35 ming, 45 ming. Bu erkek mi urg'achi? Urg'achi ikki o'tang, a? Ikki o'tang urg'achi ekan. 35-45. Yaxshi. Rahmat. Bu qancha ekan qara? Ba'zini aytib qo'ychi. Ba'zini aka. Ba'zini aytib qo'yasizlar. 40 ming. Yaxshi, 40 ming deydi. Bu qancha bu? Bu qatorpoq. Yigit. Ba'zi 35 ming. Urg'achimi? Ha, kechirasizlar. Urg'achi ekan 35 ming. Ularchi assalomu alaykum. Sizniki cho'ngroq-cho'ngroqlar ekan. Ba'larni aytib qo'yasiz? Paroda ne? Черный пёстр. Yaxshi ekan bunday. Tuash. Qancha yosh aybi? 6-7 ay oldu. 7 ay. Cho'ng ekan, orqalarini ko'rdingizlarmi? Buning bahasi qancha? 50 ming. Orqalaricha? Ba'larni aytib qo'yasiz, sana silishirasiz. Bular 50 mingdan. Bo'ldi. 50 mingdan deydi qiz-qizi. Kuruk. Buqalar ekan bular. No, buqa ekan. 50 mingdan dedi. Qancha? 36? Qana 36 deydi buni. Urg'achimi? Urg'achi 36. Biyigroq ekan. Baykim ko'ryapti. Nol var, 40 var. 40. Assalomu alaykum. Urg'achilar da aytmış. 35'te. 35 dan urg'achilar. Mana, tuganlar 35 dan urg'achilar. Bugun mal ko'p ekan. Assalomu alaykum aka. Qanchadan? 45'te. 45 dan. Buqalar mı erkek mi? Urg'achimi? Buchoq. 45 dan. Buchoq. Yaxshi. Ondan sen bolitlerge var mı? Qanchadan? 40'dan. Urg'achilar mı? 40 mingdan. Urg'ach. Esler Türk oğlada. Esindilar tushirasiz? Qayoqdan olib keldingiz? Isıqatadan. Issiqatadan. Issiqataga salom deb qo'ying anda. Salam Isıqataga. Mana. Issiqata rayonining qaysi ayilidan? Krasnoyarsk ayı. Krasnoy Rechka mana. Ayla, salam. Salom deydi baykim. O'tmay qolsa to'qmoq orasi bertang. O, Tokmokka. Qanchadan savdo oldi? Soda 37'den beri verdim. 37 mingdan berib aytasiz. Ha, 38 dan bo'lsa beraverasiz-da. 38'den oldu benim. Beres. Ma'qul anda baykim. Bular qancha oy? Urg'achilar 5 ay olup kaldı. 5 oy bo'lib qoldi. O'zingiznikida? Ya olib satasizmi? Kıymıldagan bari şey. Bo'ldi anda. Savdangizni bersin. Turg'anlar mana ko'raylikchi bularni. Qanchadan bular? 30'da oldu. 30dan oldingizmi? Ha, urg'achilari? Urg'achilar. Bularni qayerga olasiz? Bishkekkalarmi? Soquluqqa. Ertaga satasizmi? Yo'q. Ha, baylaysiz. Uyga deydi turg'anlar. 30dan olibdir mana. Olingan бағаны bir tushirib qo'yaylik turg'anlar, ko'ringizlar. Bayka, bir so'rov. Qanchadan so'rayotadilar esi? 35. 35, 32, 35, Mana 32, 35 dan so'rayotgan ekan. Hozir 30 dan olib turib bayka, bayka. Qancha 4 baş oldingizmi? 4 baş. 4 baş. Buyursinanda. Rahmat. Mana aka, turg'anlar. Ko'rdingizlar, uqdingizlar. Yaxshi. Hoppa, urg'achilar ekan. Bu qancha urg'achi? Basni aytqon? Bıçak kadar. Ha, ta buchoq. Erkek. Qancha bas? 55 ming. 55 ming turg'anlar. 3 месяца сементал. Semental deydi, 3 oylik ekan. Turg'an sizniki qanchadan? Ba'larni aytqon. 35'te. 35 dan. Buchoq bu? Urg'achilar. 35 dan urg'achilar. Qiz qazi 30, 35, 40, 45. Assalomu alaykum. Ben bir taptım. O sizniki? Hozir birinchi buqalar tatamiz baykan mana. Baykan bu yerda buqa torpoqlarni baylab sotyotgan. Bayka qancha baş? 11 baş. 11 baş, Mana baykan. Bozor qanday bayka? Pazar arzon. Arzonmi? Ha, yaxshi. Baykam aytadi, bozor arzon deydi. Bular erkeklarmi, urg'achilarmi? Erkek buqalar ekan-da, buqacharlar, ha? Bular qanchadan bo'ldi? Savdo bo'ldi bayka? Yo'q, bo'lak. 62'den so'rayapman. 62 mingdan so'rayotgan bayka mana. Archag'anda ko'rgazib beraylik, to'g'anlar. 62 dan so'rayapam deydi. Bozor arzon deydi. Shu bayka mardan bozorda jurasa bayka. Ha, yaxshi, mana bozoringizni bersin anda. Nomer vereyim mi? Ha, beringiz nomeringizni aytingiz anda. Qiziqqanlarga 0502 78 78 79 79 79 mana. Bayka, bunday kunlar qaysi oyilda bo'lasiz? Şeydeler. Prigradniyda. Mana to'g'anlar, Prigradniyda bo'layotgan. Bayka, rahmat. Savdangizni bersin. Mana Prigradniyda bo'layotgan. Chalaveringizlar. Misol uchun dushanba kunlari shu Prigradniyda bo'layotgan. Assalomu alaykum. Don xabar degan. Qanchadan ke qulachinlar? Ağabey büyük nokta. Ha, bu serka?
Ha, bo'ldi. Bu qulondan esi boshqa ekan. Qancha bahsi? 50 ga so'ratdim. 50 mingdan so'rayapti. Qanda? Hozir. Tug'andar, bu yerda mana bir tug'animiz belgiyskiy buqa satam deydi-da, bunda 2 yosh ekan. Ko'rdingizlarmi? Cho'ng buqa ekan, 2 yosh. Endisi Галштин осмнениені бельгийскиймен осмнение болған. Belgiyskiy менен Галштин осмнение болуп турна бука. Азыр болжол менен 700 килограмм бар да. Болжол менен 700 кг бар дейт, 2 yosh. Телефонуңузду айтыңыз кызыккандарга. 509 509 33 33 60 60 66. 66 кайсы райондос? Кант. Кант шаарында, рахмат. Кант шаарында экен. Ушул номерлерге байланышсаңыздар болот тугандар. Азыркы бельгийский бука деп меникин киргизип коюңузчу байке дегенден киргизип койдук тугандар. Эгер кимде-ким издеп жүргөн болсо, чалып байланышып берсеңиздер болот. Мынакта букалар бар экен мондай. Kimlik ekan bayke? Bayke. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Ba'larni aytib qo'yingchi bir. Ellarga ba'larni aytib qo'ying. 90 mingdan deydi. Teskari qarab bayke. Bunaki 90 mingdan dedi. Mana. Gerefortlar qo'y. Sizniki? Mana to'g'anlar. Hadi bayke men so'rab ko'raylik. Sizlar uchun ham balkim nomerini aytib qolar. Мындай мага недовольный айткандай болду да 90 миңден депчи. Эми ар кандай адамдар бар. Азыр мен сиздер үчүн номерин алып бергенге аракет кылып көрөйүн. Просто сүйлөшүп атат кишилер менен. Көрүп туруңуздар азыр. Базардын көрүнүшүн. Азыр бир аз чоңурактарын айтабыз. Эта менен чыгарабыз. Туугандар. Мындай букалар экен. Четтен келген букалар. Мына тугандар ушундай букалардын ээси номерин кана көрсөтүп коюңуз байке. Так, номери 500 берсеңиз мен мындай көрүп алайын жакында. Номери 554 44 49 74. Мына байке. Ушу номерлерге байланышып алсаңыздар болот. 90 миңден деп сурап атат. Азыр сиздерге номерин өзүм телефондон карап алып бердим. Колдон келишинче сиздер бизге лайк басып көрүп туруңуздар. Канчадан букалар? 70 миңден экен. Чоң букалар. Уже чоңдор тартып баштадык. 70 миңден, Сода болду? Булар 70тен. Буларычы? Булар 68ден. Кичинерээк. Экөө 70 экен, Сода болду ана туган? Боло элек, Акыл, содаң берсин. Кунажындарды көрөлүчү, кунажындарды. Эле болду экен. Байке, кунажындар канчадан? Сизге ошол, 50 миң. Кунажын 50 миң мынакей. Булардын ээлери жокко, же сиздики? Кана. Булар да кунажындар, бургачылар, мына. Канчадан баасы? 43'ten. 43 миңден, 7 баш бар экен. 43 миңден дейт, байке. Жакшы байке, сода болду анан? O da bol degan. Бол элек, Акыл, содаңызды берсин. 43төн дейт. Кара кунажын ээси барбы? Канча экен баасы? Билбейсиз, туугандар. Бу семиз канча экен баасы, 90 миң. Союшка, 90 миң союшка, туугандар. Канчага бербедиңиз? 85. 85ке бербепти. Рахмат байке. 85ке бербепти. Туугандар, кунажында сода болот түшүт. Ушулар болот атабы сода? Канча болот байке айтып коюңчу? 65. 65. Канча берип атасыз? 62. 62, рахмат. 65 миң сурап атыптыр. 62 миң берип атты туган. Мынагы кунажын экен. Булла сойгонго. Көрдүңүздөрбү? 62 берип атат. Ээси 65 миң сурап атат. Сода болуп атат дегенде. Тугандар, канча бука? Ассаламу алейкум. Бас 78. Канча жаш? 1,5 жаш. Канчага бербедиңиз? 75ке 75 миңге бербепти тугандар. Булар канчадан? Ассаламу алейкум. 90 миңден, Мына
Ha, turlar sizler düşpeysiz. 90 mingden. Qancha baş var bu yerda? 6 baş var ekan. Tuğanlar 90 ming. Assalomu alaykum jigitlar. Qanchadan? Bolalarni aytib qo'ysangiz qandaysiz? 95'ten. 95'ten. Yaşlarıça? Paltaraşkalar. 1,5 yaşlıqlar. 95'ten, he? 95'ten. Yaxshi. Soda oldu onam? Yem bulut. Hem bo'ladi. Sodangizni bersin. Mana cho'ng buqa bor ekan bu yerda. Tuğanlar. Bayka assalomu alaykum. Kimniki ekan shul? Qaysi? Ha, bu yoqda. Jigit qanchadan bu buqangiz? O, tuğanlar. Bahasini aytib qo'yingizchi. Bahasin. 220 ming ekan. Jashichi bunun? 2 yaş. 220 ming. Cho'ng buqa. Yo'q, bu vaqtida tataylik. Ay, cho'ng buqa ekan. Cho'ng buqa. Qanchaga berib edingiz, bayka? Soda oldu? Qanchaga? Qanchaga berib edingiz? 200 ga? Yaxshi. Mana 200 mingga. Tushdi bular. Cho'ng buqa ekanda bu. 200 ga. Berib et. Nomer aytasizmi? Telefon nomeringiz? Yo'q, ma'qul. Nomer aytilib aytgan. Qancha bu? Ha? Mo qancha ekan? 75 mi? 75 ming ekan to'g'anda. Mana. Şu buqalar savdo bo'layotadi o'shayda. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'layotadi shular? 78'den satıldı o. Yok satıldı. Ha, hozir 75 qaysi bo'layotadi anan? 75 mana ko'li deydi. Ha, bu ekoni 75 ga. Ha, yaxshi, rahmat bayka. 75 ga. To'g'andar. Motorpoq buqalar qanchadan? Bayka assalomu alaykum. Men tartgan jo'qsizmi? Torpoqda tatamiz. Sizni tartmaymiz. 65 mingdan. 65 mingdan, he? Siz turaveringiz. 65 mingdan. Qancha baş bor bu yerda? 8 baş var. 8 baş bor ekan. Qanchadan bermedingiz? Şu bayga birden so'rayotadi. 61 mi? Yo'q. Ha, bir ishtikdan, he? Bo'ldi, Bu bo'ldi. suraylik. Siz optom satasiz, he? Optom sotamiz. Optom sotadi ekan. Mana, tuğandar. Ma'qul, rahmat. Yo'q, yo'q, qazayn tushgan yo'q. Mana tuğandar. Mana buqalarni ko'raylikchi, mana buqalar. Angustar qancha ekan bahasi? 100 mingda. Qancha yaş? 1,5 yaş. Aha. Ularchi? Don qabar degan kanal. Ha, bunaki. Tuğandar. Ko'ringizlar. Ama cho'ng buqalar da bor ekan. Eylar kim ekan? Ko'raylikchi. Mana buqalar qanchadan baykalar? Bilmaysizlar. Yaxshi, bo'ldi. Qanday bayka? Qaysi buqa, qaysi sizniki? Çok aytıp koyunca ben sizlerin başlarını görüyorum. Buna o törtü Taqtab turasiz. Mana cho'ngdor. Oho, mana. 4'ü 115 binden satıldı. 115 dan ketdi. Rahmat bayka. Mana 115 mingdan ketibdi. Buna Yoshlari qanday ekan, yoshlari? 2 yaş bu kadar. 2 yosh buqalar, tuğandar. Aha. O 83 bin getdi bunda. Bu 83 ga ketdi. Bana kaça verip yetasınlar? Bunu 100 90 da. verip yetasınlar bu. 90 verip 90'a verip yetasın, he? 83 verip. 83 ga. Rahmat bayka, cho'ng. Cho'ng rahmat bayka. Don qabar degan. Buna uqdingizlar, he? Baykem ketgan ba'alarni aytdi. Bo'ldi, ham oldini qarab ketaverasiz, tuğandar. Day. Torpoqlarni baykem tozalayotadi. Bayka ba'alarni bir aytib qo'yingizchi, qanchadan bo'ladi? Ba'alar 55 dan. Pichoqlar bu? Pichoqlar. Bardig'i erkek torpoqlar 55 mingdan. Bu takeng. Mana. Mana bo'ladi. Bunaki. Ko'ringizlar. Tuğandar. Shu bilan videoni oyoqlaymiz ham, tuğandar. Sog' salomatda turingizlar, hamki videolargacha nog'ishquncha. Hozir biz tag'i o'rgazib beraveramiz. Jilqi bozor, Uy bozor degandek.